Kembali lagi bermain Hexis Force susah banget nyebutnya ya. Terakhir kita udah ini ya, udah bertarung sama si siapa tuh namanya, gue lupa lagi anjir, nginget nama tuh susah banget ya. Pokoknya yang jahat itu deh. Yang belum nonton dulu tuh, jadi tahu tuh namanya. Bentar deh guys, gue lupa disuruh kemana anjing. The source of trouble was force reactor. No makes. Oh jangan-jangan kita kayak ini lagi. Dulu ini ada kota baru nggak? Lakes, oke. Nggak ada guys. Nggak ada yang baru juga ya di sini. Kayak kita ke Tower of Judgment deh. Nah, kan di sini kan kalau nggak salah nih ada ini guys. Gue nggak tahu ya ini kuat apa enggak ya. Ini kan kita udah kesini, kayak kesini deh. Tuh kan benar. Nah, terus kunci chamber itu buat apa guys? Kemarin di 2 video berikut sebelumnya, ini belum bisa kebuka. Kunci chamber itu buat apa guys? Nah bentar ya, ingetin dulu nih. Kan kemarin di situ guys. Ini kemarin kan tadi gue buka yang ini ya. Kita tuh belum kesini tahu. Kesini apa kemana tadi ya? Nah nih lantai 13. Ini gak sih? Gue lupa guys. Oh iya. Ini. Gue mau ngetes dulu. Ini cuma ngebuka-buka doang anjing. Anjing 4.000. Bisa gak ya kebuka semua guys? Nggak tahu lah ya, kita buka-bukanya dulu. Draconic Ring. Bentar deh, itu Draconic Ring buat apa guys? Aksesoris kan? Aduh, naikin ini ya. Aduh, ini kuat gak sih guys? Naikin sih, cuman air gue jadi minus lagi cok. Oh tadi berapa sih? 92. For itu apa ya guys? Pakai aja lah ya. Padahal gue baru ini anjir, baru bikin. Yuk kita buka-bukain dulu nih. Nge-like nih kalau sambil ngecas ya. Sini dulu guys. Jangan kasih itu dulu ya. Kita buka-bukain dulu nih di sini nih. Belum bubuk. Emang nggak bisa. Ini kemana lagi anjing? Nah, kita buka-bukain dulu. Nggak bisa. Ini merah guys. Gue ngomongnya guys mulu ya. Lama-lama gue geli. Ini bisa nggak? Nggak bisa juga. Lah, ini udah kebuka cok. Ya, tapi ketutup. Nih yang merah tuh gimana bukannya ya? Apa ntar? Nggak bisa.
Ya udahlah, kalau nggak bisa kita lanjut aja dulu. Sini ya, lanjut. Oke, tujuan kita berarti cuman ke sono ya. Cuman pasti ditutup nih. Soalnya jalannya panjang gitu. Sini maju, gue udah lama nih nggak bertarung. Wih, baru lagi nih. Di depan ada itu kan guys. Ntar dulu, gaya shockwave dah. Masih hidup loh, gila kuat banget ya. Tongkatnya ada berubah gak sih? Kayak berubah gitu loh, lebih ada tajam-tajamnya gitu. Apa ini perasaan gue aja? Elegan wing. Damage gue sih udah sakit ya. Sini maju. Wow, naganya. Aduh, ini mah gue ini lagi, jurus lagi. Nanti ada tempat healan kan ya? Gue salah ini lagi, salah lihat. Kita harus lihat dulu guys. Wih, 3.000 coy. Itu dia Dragon Blood bro, you know. Dragon Blood bro. Bisa nggak? Dragon Blood gue banyak, serpent skinnya doang nih. Pastil 1. Lah kan gue udah punya 1. Oh, dipakai ya? Tadi aja gue bikin ini guys. Ini dia tuh. Maju lu sini. Wih, ada baris Stormbringer cok. Percuma sih, gue dapet banyak juga, gue udah mentok semua. Apa jangan-jangan bisa di upgrade guys, Raktafok gue sekarang. Bisa lagi cok. Hahaha. Wah, bisa lagi mah. Ini mah ngumpulin lagi dong gua. Gua mau ini sih, ngurangin ini dulu guys. Ntar ya, sorry nih, gua mentokin dulu. Biar murah. Aduh Dev. Coba gue mau lihat berapa gue ngurangin skill ya guys. Tetep aja 17 anjing. 17 kok. Tapi Ogre Blade 7. Perasaan 77 aja dah. Bantai dah. Ntar gampang tinggal grinding lagi ya guys.
Alah naikin attack kek. Dulu nge-lag. Kan ada. Ya si anjing goceng nggak ada cok. Gegara naikin itu. Nah, dulu kita grinding dulu. Apa kita mau di sini ada hil-hilan ya? Wah bener kan? Gue cengin dulu guys. Apa nggak usah ya? Nggak usah deh. Wah butuh grinding sih kita guys. Kita gue grinding deh. Di offline aja. Udah mulai bisa kebuka lagi tuh. Baru nyantai gue. Tapi udah sakit sih ini. Kabong. Wih tebel banget ini pak. Rock bondong lagi dapet ya. Alah kurang cok. Kita grinding dulu. Sini loh. Butuh 1000 lagi nih. Aduh berbahaya gak sih guys? Berbahaya sih. Kayak shockwave deh. Gak langsung mati sih kayak semua ini. Mati loh. Cups juga mereka. Still start fight. Find fiery wing. Kayak udah 6000 ya. Tadi dulu. Bisa fusion gak? Ada yang baru kah guys? Sentimental lagi anjing. Rare scale. Apa tadi? Ada cairan baru tuh guys. Gue liat-liat. Chimera blood dari. Wah. Banyak kan cairan coy. Ember. Dah yuk kita buka. Pasti ada yang ketutup. Gue bilang juga. Infus. Royal liquid. Itu nggak terlalu rare sih. Itu gimana caranya? Itu bakal panjang sih kata gue videonya deh. Dungeon masalahnya. Kalau ini kita grinding aja di sini. Sakit. Cih, nggak ada rasanya bro. Mati dong. Mati, gila gue sudah memprediksi.
Mau naikin lagi guys. 3.000 ya. Nggak cukup guys. Purify lah. Lah, monster ini doang nih gue liat-liat. Daerah South. Radiant Strike. Gak ada rasanya guys. Anjing gope cok. Gue kasih ini deh, guard break ya 1.000. Wah dia nggak bisa, cuman bisa defend. Habis ya senjatanya ya. Sakit nggak sih? Mati tapi Devil Grace doang anjir. Ntar ya gampang, tinggal balik lagi kalau ini. Suka nongol gitu loh guys. Pencet kotak guys kalau kayak gitu. Ntar ini gue bisa naikin Ragnarok siapa. Fokusin ke ini dulu deh, ke dia ya. Aduh ini kemana dulu lagi. Tempat sep anjing. Mau coba portal dulu gak? Portal dulu lah ya. Portalnya kemana tuh? Hah? Ya belum kebuka. Belum kebuka pak. Sini, aduh, serangan dari belakang dong. Hemat lah. Gue lupa bikin senjata cok. Kuat bro, sorry aja bro. Bantai, ya miss mulu dah anjing. Gue lupa, ingetin gue lah. Gimana ngingetinnya, lupa dah. Lagi ini video anjing, bukan live stream. Pinter Dragon Blade ke belakang. Mati juga.
At least sampai level 40 lah sini gue naikinnya. Ntar nih equipnya gue jatuh-jatuhin dulu nih. Gue fusion rock pistol. Kita bikin Maleus guys. Rock pistol. Bikin aja lah. 5 biji. Bentar. Dia ada maladi kan? Ih, banyak kok gua. Ih, ada Rexred. Nganggur 1. Banyak kok gua, kalem bos. Let's go. Ntar berarti kita ke sini dulu. Kok ada ke kanan, gue lupa. Ke kanan kemana guys? Sini maju. Sekarang gue udah bisa nyerang bos. Sorry to say. Ih, nggak mati loh. Makan tuh. Ini sih bahaya ya. Gak mati loh. Sakit. Jangan pakai maladi lah. Rexred bro. Critical. Hey, that's hurt. Pakai miss segala dah. Miss lo. Cing, mahal banget cok. Fokus naikin ini gak sih guys? Mentokin. Ini gua rasa sih ke samping sini ya. Kan benar. Oh bisa, yang ini mah nggak ditutup. Tuh scale guys. Dapat ini bisa fusion apa?
Serpen itu loh, serpen loh. Oke, berarti kita ke sini dulu. Wih, ada musuh. Pokoknya kita lawan aja ya, guys. Sampai gua enek. Gak mati loh. Pakai mie segala si kunyuk ini loh. Bantai. Gak mati, bos. Wih, gope. Bahaya, guys. Sembilan dua doang anjing. Sekali nge-heal sekarang berapa? Anjing 430. Sini dulu maju. Bantai sini dulu ya. Dia ngurangin defense soalnya bahaya. Bahaya tuh gue liat-liat. Bantai. Tuh matinya lama nih. Gak mati lagi. Gitu dong dari tadi critical, bos. Bisa nol nggak ya, guys? Kalau bisa lucu juga sih. Ini nih maksud gua. Kok jalannya begini ya? Dua kali lagi, cok. Mati dong. Gak mati anjir. Gitu dong.
Steel shard gue banyak sih. Hanya ditutup. Wah ini boleh sih. Sini lu maju. Let's go guys. Bantai dia. Ini aja render kayak udah sakit juga sih. Kan mati. Lumayan buat upgrade ini bro. Tuh. Sini maju loh. Gak mati loh. Ntar begitu nyampe, abis itu gue grindingin dulu dah. Nggak sakit gini guys. Pakai mie segala. Si kunyuk satu. Tok talon. Nah, rak napak siapa yang harus kita naikin? Fokus kesini dulu dah ya. Apakah mentok di 5.000 lagi guys? Aurelia Fat boleh. Oke, baliknya lewat sini aja. Sama kan tembusnya ya? Kayak bakal vakum dulu nih. Buat grinding. Sekarang jadi pada murah ya. Ayolah, cepatlah, matiin dia lah. Gonna die, bro. You're gonna die. Steel sword. Kita kesini, let's go. Tuh banyak musuh ya. Please kena lah. Biar cepat mati.
Sakit sih anjing ini. Gak usah lah. Kita save dulu. Pokoknya kalau ada tempat save guys. Jangan tidak save ya. Apa nih? Wah, monster nih. Bantai gak sih? Wah, dia duluan guys. Dia nantangin gua loh. Hammerfall. Kasih ke siapa guys? Kasih ke dia lah. Lu bakal merasakan yang namanya kepedihan bro. Lu ngel-ngel aja. Nih lu makan nih Stormbringer. Anjing gak asing. Crash gear. Keren juga. Hah, gila dia masih hidup cok. Nih lu mau ngerasain Hammerfall gua gak? Gak mati anjing. Weh. Serang aja. Kasih guard break lah ya. Dia OP banget guys. Gak habis-habis, gak mati-mati. Lagi kali ya skillnya masih ada ya render. Gokil nih macan putih. Gila butuh 1000 lagi buat ngalahin dia. Nah terus ntar ini kan bisa diputer Jun. Kenapa sih lu susah banget? Tapi kok ini animasi beda ya? Naikin dulu kali. Dah. Oh, gua kira nggak ada nih. Trondolls bro. Dark ring. Lego. Oh shit. Hey Delgaya, or should I call you Telios? You like taking to me, how rude. After all, I'm failing you from the monolith seal. Shouldn't you be happy about that? You're gonna be free soon. Wow, gitu lagi guys. You dove Volder with ill will. All you are trying to do is stain a fair judgment. My way is not for resurrection. To judgment must not be interfered with. Haha. I don't understand you. How can you be so obsessed
with the judgment when you are in that state. No matter, the hour is almost here, and my plans will finally come to fruition. The power of destruction that you have, I'm thanking you in advance because I intend to use your force to its fullest extent. Fase 5 berakhir. Wih, berat apa tuh? Battle point, quest point. Ini kayak kalau bad ending tuh ininya yang berat deh, yang destructionnya yang berat deh. Hesitated toward creation. Bad ending tuh kayak gitu ya, kayaknya. Tapi gimana ya? Yes. Di sini aja. Wih, kenapa dia bilang those who have inherited the force are finally making their way to this place. Hehehe, their face really bring back. No one's really changed. It's the same as those old time. Yep, exactly the same. How was it to see everyone again? It was supposed to be a touching reunion, but no one remembers anything. It's okay. I was so happy to see them. So very happy, and they are working so hard. I don't know that future they are gonna choose, but whatever choice they make is okay with me. Right, Alu? Don't you think so too? Oh, ini hidup, cok. Bonekanya. Asli pas 6. Rosenbaum. Turmoil. Ini udah pas 6 nih. Masuk kita. So this is Fort Vulcan, citadel of the cerulean flame. Look at that castle. It's actually shining blue. I think it's kinda creepy. There are a lot of soldiers standing. Guard will have to proceed carefully. Agreed. Lady Cecilia, Lady Lufina, make sure to not get overly excited. Okay, gotcha. The monolith is supposed to lie beneath the castle. Let us find out if we can gain entry. Yeah, let's go. Shit. Cari tempat save dulu. Oke, sepertinya sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di video berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.